Shalom, salam amilambi lako kita mintu syulu solanasang. Salam asitamu, ulendu renungan harian Toraya, Senin 20 Juni 2022. Tamani urang itu kadana puang matua mai komita apalaku pak tunduan tamas sambayang. O puang ambek mamaselan kada tuan suruga kurde sumanga apuang mi sisolan kan lan temelambi to temo. Kure sumanga belan na tu pak tunduan mi tontong bang mempayan lako kami mintu usulan asang. Na to temo puang laki bahasa sang tan lam mesura amadatu tu diona kada maseromi. Si solam mo kan anaya te kadam mila nalainan lan mata pak perangingki. Sambayang kan umpotete sangan na puang ki puang Yesu. Amin. Ya tu kadang na puang matua tu laku basangki ya mutu lamai bunga anak Korintus pasal misa angka 10 karua saya lako 30 misa. Nah ya tu laku basangki ya mutu angka 10 karua saya lako angka 20 misa. Nah kau tu kadang na puang matua kakinan na puang matua na kakinan na lino. Belan na ya tu pengadaran diona piata. Na sanga pa apopeta to lulako kasanggangan. Apa ya ke kita lulakona kamar karimanan ya mo kuasan na puang matua. Belan na den disura anak kua. La kuroto itu kakinan na tokina. Sia laku putai tu kamanarangan na to manarang. Nomba mira tu to manarang. Umba mira tu pandita sura. Umba mira tu to umpelalan bang apa dadi lantiat tu ya teh. Ta era kana po pendadi puang matua pa apo peta tu kakinan na telino. Apa belan na diona kakinan na kalena telino anna tang untandai tu puang matua lan kakinan na. Ya moto anna ya tu pa porean na puang matua la ungkarimani tu toma patongan tete dio tu pa apo petan na pangadaran na. Iya to. Amin. Sulu solanasang tu na pakaboro puang matua. Tang dibilang na pilih puang. Tema tula mendari panandungan tamintu solanasang. Batu yan lan bahasa Indonesia na di kuampok adai yang tidak terpandang dipilih Allah. Tang dibilang na pilih puang. Sulu solanasang to kapua sia to bitti nenne bang apa dirangi na sabu tau sia kita kalena nenne usukaran ni kaleta ki dikuai para dikka kami teme to bitti denduka dirangi tu singgi dipatingo la kotome to disanga to kapua nakua tiro mitu tau tongan tona tampa deata malulun rantena ola maati tombang napolalan. Ya tu sukaran lino inang senga anna sukaran na puang matua. Ya tu nasangan na lino kiangga sia malabi. Ya mo tu kasugiran. Sia toyan ba atu kuasa. Ya mo to anna yate meto disanga tai apa dio kalena. Nene tang disaile lan lutondok sia tang maabu kutua pada pokada moi anda pokada kameluan sia katongan. Ulendui Pak Basanta na pamanasap Rasuluk Paulus kumua. Tiro bang mi, kamu siuluku. Tudio na kamu tomi ditambai. Kumua, ta era mi buda paisan. Kepentiro lino. Sia ta mi buda to pa, sia ta mi buda to kapua. Apa ya tu di petain na lantelino na pilay puang matua. Kumua anna pakasir itu tokina. Sia langga ana lantelino na pilay puang matua. Kumua anna pakasir itu mawatangan. Sulu solanasang na pamatoto ki kadan na puang matua kumua moi anna tangun nangga ki telino.
anna lama mo dong penanta belan na dio olo na puang matu dinai umpakyang ga ki siatai apalan lino la di pasitenderan ni tu kakyang garanta di olo na puang matua. Lan Roma pasal akaru aya sang puluanan nakua kumua anak-anak ki puang matua. Ya ke anak naki mana duka ki. Ya motu mana dio may puang matua siya pada mana ki Kristus ke umperasai ki kama parisan sola anta pada di pakalabi duka. Ya moto silu sola sang sipatu ki itu tontong batta untingayu te angga untingayu te agan nalino. Moy an natiro tangkyangga apa laparando ki kumua dio olo na puang malabi torwanta belan na kasalamaran lan puang Yesu. Amin. Tamas sambayang. Wambe ki do suruga ki pudi siya ki pakalabi tu sangami. Ma akurde sumanga kan belan na yate kadami puang mangka kirangi. Laum pamatoto kan kumua yate kami panampa malabi mi. Moy an tiro madiong kan telino apa manasa kumua kiangga akan diolo malabi mi. Tontong komi opuang maturu-turu mi sisolangkan lan mintu sulapa katuangki. Pagarri tu salah budangki puang. Mengkara apakan mati kalemi umpotete sangan na puang ki puang Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sulu solana sang rampo mo hindi to panandungan talan temelambi to temo salama alako kita mintu solana sang. Shalom.